će ti zagrejati srce. Mirisni i sočni božićni cookies. Pravi ukus praznika. Preko 2 jajeta sipamo brown šećer, beli šećer i malo vanile. Mikserom mutimo dok ne dobijemo penastu i svetlo žutu teksturu. A sada ukusna i kvalitetna menaš tabla. Iseckamo je na sitno, dodamo puter i u mikrotalasnu na 1 minut. Sada jednostavno promešamo dok se čokolada i puter ne istope. Odmah prespemo u našu smesu i nastavljamo da mutimo dok ne sjedinimo sve. Sada preko celjake sipamo brašno, kakao prah i malo praška za pecivo. Prosejamo. Špatulom nežno mešamo kružnim pokretima dok smesa ne postane kompaktna. Ostavimo 10 minuta da odmori. Sada kašikom sladoled zahvatimo i prebacimo na pleh. Ide u redu na 10 minuta. Pečeni i prelepi. Za dekoraciju nam trebaju perece na koje nanesemo otopljenu čokoladu i jednostavno prilepimo na kuki. Ponovimo postupak sa ostatkom dekoracije i dobili smo preslatkog kuki irvasa. Srećni praznici!